yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal, waktu goto woni to Abidjan lamorde Côte d'Ivoire. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamala wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko talata balɗe nogas e jeetati lewru sappo ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi yo jaame kisal wone mon ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka to Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara inde makko lollino kono ɓuuri lollude oɗo saaha wiyama o fooli sumgoji ɗi ɗum holli salndu halfinandu wal haali ndu fawi koye e jaltuɗi heɓaɗi tafonde sumgoji hoore yakude leydi ko waɗi ñande nogas e joyyi lewru ndu gonɗen e ko lima ko tafon Ouattara heeɓi daare capanɗe jeetati e jeenayyi piccal capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi e nder temedere kala ko ɗum holli CEI. Goto e candidat ɓe joyoɓe e ɗi sumgoji jaɓiɗi jaltuɗi o wiyete ko Simon Eyve man keɗomo e ley kabaruji ɗi. To Cameroun jam arti to Yaoundé e nder yoga e guure mawɗe leydi ndi ɗum caggal ñalade seppoji e fitinaji hollude mette jaltuɗi sumgoji hoore yaku leydi ndi. Paul Biya duuɓi capanɗe jeenayyi ɗiɗi heeɓi polgo e wiide suudu sariya mawdu leydi ndi nokkuji tedduɗi lumoji e butikaji udduna hanki Issa Thiroma Bakary no jokki yeddude ɗi jaltuɗi ma en gartu hen. To Mali kam laamu ngu holliti dartinde jangde e nder duuɗe jaabi hatirde kam e duuɗe tokose goɗɗe leydi ndi fodde jonti ɗiɗi wonata ngal pedital ko ngam foftinde jangoɓe e janguinoɓe joguiɓe caɗele yaade to l'écolaji walla duuɗe towɗe saabu ngakkere carburant e nder leydi ndi. Tedduɓe bisimilla mon. On calminama, on jurama, on jettama, bismillah mon e ley kabaruji ɗi to Côte d'Ivoire puɗortoɗen horejo leydi ndi Alassane Ouattara ɗaɓɓunoɗo lefol nayaɓol laamu fooliɓe o hirodirannoɓe e polgal tiiɗugal e sumgo hoore ko leydi ndi ko waɗi ñande nogas e joyyi lewru ndu gonɗen. Yaltuɗi ɗi juɓɓudi halfinandi sumgoji ɗi adi feññinde ɗi no holli wonde Ouattara heeɓi capanɗe jetti e jeenayyi piccal capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi. Abdoulaziz Diallo. Limore yaltuɓe tawaɓe e suɓo ngon ko embere capanɗe joyi piccal sappo e nder temedere winditiɓe ɓen hino ɗuyti e yeru yaltunoɓe ɓen e suɓo ardangal feƴƴugol ngol. Yaltuɗi adadi feññinede ɗin ɓangini wonde hoorejo fedde RHDP nden Alassane Ouattara heeɓi polngal mawnungal ittiri capanɗe jeetati e jeenayyi piccal capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi e nder temedere daaɗe suɓiɓe ɓen himo yeeso ɓe o folodirta ɓen nayo e dendagal diwe leydi ndin hay e nokkeli ka tawata ko fakkeje lundiyankoɓe ɓen wano ka saare Dabakala nokku ka Jean-Louis Biyon woni sarɗiyankojo kono Alassane Ouattara heɓuno capanɗe jeenayyi e ɗiɗi e nder temedere daaɗe suɓiɓe ɓen. Biyon ari e darde ɗimmere e ngo suɓo wondude e tati piccal meho e jeenayyi e nder temedere. O jagorɗo kiɗɗo jeyanoɗo e tugale fedde dawro PDCI RDA heɓano ballal fedde makko nden fedde nden yamirano jokkuɓeɓe ɓen yo suɓo goɗɗo goo ka darde tataɓere ko Simon Eyve ɓeygu kiɗɗo lanɗo kiɗɗo on Laurent Gbagbo kanko o wi'i o jaɓi yaltuɗi ɗin ɗiɗo sakkitiɓe ɓen ko Awa Domelo dartornoɗo inde mum iwɗo e fedde PPACI e Henriette Lagou. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.